ha kacingkren jong ulakmen rumboy ulakan tho ba ka parti VPP kamdai ka parti ka ba ijat bandreu namar ba u kandidat jong ka VPP u ba Rajstar Marbanyang u kamai Artulop handai tongin ya sengap ya ke ka ba usar Rajstar Marbanyang ula de pensai haki bajba don kiba imja na arteng jong jai bandreu ki don kiba imja lalapi ida kakam o kandidat jong ka VPP udang dai war malay Shansara ne hula election ladang arem li hikay biang kung gitama bi jambreu resign one so pay ba larabi jambreu resign kung lakmer mo resign kam sukar one pa la job la rem ng limot pay ba hanre ngan lejak ba iri ladang arem ngan li hikay biang kita kidegi armaloy apa ni connection ladap sim na leave without pay batak tlop umyo shu naduk shwa mau hari tu period belasim leave. Te hari dulu aja perlu kamut tu bubam atli ka tulok. Mau bang tu wei tulok. Te ka suling ko ang yom. Yang ikut kinang ikai abang jam sulit jeli kan. Abang im le kumta. Yang ngasu orang kita ki ba ong ni to question lem se. Mau question lem ya ki pan. Ki ba ladon ni kani kias misal len. Habis dia bakal ke Office of Profit, habis dia bakal MLA pada MDC. Tinggi MLA pada MDC dah berpurung, buat kayu dabar lah kesan ni kiri bakal ke Office of Profit. MLA pada MDC pan, ubah berartlika tulong. Nang tadon tentang ke MDC berkelong kocaran, enjoy facilities naturu, batnang niru. Tapi if you have to question, tetapi kau akan question berkali-kali, to kelilang saya kita. Dari nakal yang kejungi kalau very clear, ni ingin beli bang armoroi, ni bang bertanggawi. Kata kalau very clear, maka kita kita pun sangat bersetu, bakal lagi pada tapi tentang kita bersetu mau, kita imat kumta, mau sesuatu tak arti ayu, tapi kuat lesik kias, biar ni the fit kias, mentah kadi mengat, mau saya mat kita gitu wat senang tak arti ayu, ben, tahu Pak Rajstar Marbanyang beri nong kain semua, mentah dia beli bang yang ngabang tulok ni nanti nak college ke mereka yang semua bat ngabang tulok atat yang ni kubu MLA kata kalau very clear mau pada yo kita mau kan dia nak biasa kita tahu ingin dia bawa mau ni pamit tang si jakan nak umsep ke mengitrai minta